Mweenekivila wa ngwatanio ya alimu anene masukulu ya sekondali KESSHA kuya Matungulu kauntini ya Masaku David Muange niwenda Asyai maiketikile Amanyiw'A ala meulika ilasi ya form 1 kwikala misyini kwa ilungu yiasya. Muange eweta kana kyumwani utalo munini wa Amanyiw'A niw'o likite ilasi ya form 1 na ki ni kumana na Asyai kuvinyiwa ni maundu ma kiukwati yela meumbania Amanyiw'A kulika masukulu yu ni wamenda Asyai kuweka uvindesya mathina misyini na kwiyumilia masukuluni kuelesea mathina ala mamekumbilite no kana Amanyiw'A maikavitwe ni masomo me misyini. Boni mutesya ni wakuvingwa bilingwa mauvo na ilipoti. Mwalimu Muange elesekana kyumwani utalo munini wa Amanyiw'A niw'o wonekie ulika nthini wa ilasi ya form 1 nthini wa kiliomunge cha Matungulu. Uvathukanu na miaka ya itina vala Amanyiw'A manoneka mailika na utalo munene kyumwani cha mbe masukuluni. Nienda kwasya form 1 nisiambiye ku kamande ina bitie omunthi ni muthenya wa kana siendee na report sukulu na Monday nisiokangio siana nesa lakini kuma buwethi ya masukulu maingi maya kwata siana siukite nini muno na kila muthenya no ikuka kethia masukulu no makwatota oyumwika kwato siana ote 10 ingio siana 5 ingio siana kana kamwe ina meuko anini kielesa ni vatonyeka ikethwa chothotheo ni umu wa Manekalile valasi ingi mavinyiwe ni maundu ma kiukwati eweta no nginya alimu metikile Amanyiw'A kulika masukuluni vala vena mivango mielu ya kuiva mailo ma sukulu ombola nundu wa maumu ala mekuo ma mbesa nitisia Asyai na vinyiye Asyai ya ingi kumbania siana kuila isi kwina vina lakini tienda kwasya masukulu no tikwala wa Asyai makaete siana na tiono kundu kwikivathukanio siana imwe siemewe ni kuthi masukulu nundu wa Asyai matatona amenda Asyai maiketikile Amanyiw'A kwikala misyini eweta kini kitonya utuma Amanyiw'A maselewa ni masomo ila Amanyiw'A langi maende na masomo masukuluni na utau imenda Asyai kumilia Amanyiw'A ya masukulu ngana kundu kula matonya ukwata utethi wa kuendea na masomo organizations sikivathukanio iyumila ikatetheesya siana isu na ikathi sukulu na tikulia Asyai maitwona kukwitu musyai ula muvinyiye muno haumilio siana masukulu na eweta thina wake withie siana isu no utethewa ni makanisa no utethewa ni organization na government organizations ona mapengi no meutetheesya ta Kcpe Equity na pengi ingi kwou iti ukulia Asyai withie mainekalia siana musyi muno maete sukulu ona kasele wandu kasye nikasele iwe siana ini tienda chuke masukulu nikana withie at least nisya kauni wo nundu uniwo niwe wi maana muno otagweresekana kwina nzi ingi ila Asyai matonya utumia kuiva ndivikana mailo ma sukulu na muno alimu kwetikila maundu angi ta kwetwa maliu kana sindu ngila itonya utumika masukuluni na ila itonya kungamia mbesa ila Asyai maiva masukuluni kwithwa singi matonya kwithwa mavinyiwe ni maundu ma kiukwati na maona sindu ngi matonya kuthoesya masukulu itonya kungamia kisomo kwou angi ni matonya ithiwa na maliu ta mbemba ta mboso waeto sukulu siana ni usoma nundu sukulu no siosa asindu isu onango no siosa wa sukulu ukethia siana isiekata ni siasoma kwa ithi alimu nitikwitikilia siana sukulu na nitiutetheesya Asyai muno withie siana isialika masukulu na isiasoma ndukakekekale musyi ni kwithiwa ndu ina mbesa kauntini ya Masaku nyeni toboni mutesya